Novac i bogatstvo. Ja potičem iz Timočke krajine i znate, možda neko od vas sigurno je čuo, kažu najbogatiji narod. Razmišljala sam jako puno o tome i verovatno ima to malo veze zato što tako se misli, a kakve su nam misli, takav nam je život. I zaista sam se uvijek osjećala da ja imam. Da meni dolazi novac, da ja mogu da zaradim. Međutim, neke okolnosti su me malo i vodile zbog bolesti, zbog nedostatka zdravlja. Vodile su me kroz neke strahove koji su mi na kraju pokazali jedan put gdje sam počela da strahujem, da nemam, da ne mogu da zaradim, da nemam dovoljno novca da platim ovo, ono, kako ću ja to. Međutim, sjetila sam se odmah onog mog prethodnog ponašanja, kako sam ja jednostavno zarađivala, stvarala na bazi onoga koliko sam znala i umela, ali sam uvijek imala i onda sam se vraćala u tu prošlost osjećaja da ja mogu i da ja imam. Zahvaljujući tome opet sam pronašla taj balans i kako bih ja stalno došla do tog zaključka da ja mogu, da ja zaslužujem novac, da je novac ok, onda bih pronašla i načine kako da ja to odradim nešto i da zaradim novac. Verujte mi, koliko god mi pričali da, samo zamisliš i dobiješ novac. Po zakonu privlačenja. Postoji nešto što se zove krug i odnosno cirkulacija toga cirkuliše, novac cirkuliše i ukoliko se tu ne obavi to onako kako se zahtjeva po zakonu privlačenja, onda jednostavno se pojavi nedostatak, pojavi se rupa u tom krugu. A taj krug jednostavno mora da bude takav, da bude ispunjen i da se zatvara, da funkcioniše to bogatstvo, novac, kako god mi to zvali. A pošto znamo da je, ili barem mislim da neko od vas zna, da je novac u stvari energija i da baš zbog tog kruga, zbog tog poštovanja te situacije, tog kruga, novac kruži baš na takav način i dolazi baš tamo gdje treba, po tom pravilu, po pravilu, ako to nazovemo tako, zakona privlačenja, i zato dobijemo onda kada zapravo taj krug cirkuliše i novac dolazi baš u sklopu tog kruga, dolazi nam i onda imamo. Taj krug, odnosno spoznaja te cirkulacije, tog novca ili te vrednosti, kako god mi to nazvali, nam i omogućuje da mi funkcionišemo. Kada nemamo, onda se parališemo, ne možemo da odemo negdje gdje hoćemo, gdje trebamo nešto da uradimo, jer jednostavno nemamo. A onda počinje da nas to blokira i da se ponavlja taj osjećaj da ne možemo i da nemamo. A kada taj krug obavimo, zatvaramo, onda ne blokira. Nemamo taj osjećaj da nešto nedostaje, zato što taj krug koji mi zatvaramo, koga mi stalno pratimo i poštujemo, nam daje snagu, daje nam moć, onu dobru moć i ne opterećuje nekim nedostatkom. I vrlo je bitno da razumemo tu razliku između novca koji cirkuliše na pravilan način, kroz taj krug gdje dajemo. Jako je bitno da razumemo da mi dajemo od sebe, ne samo misli, nego trebamo i da dajemo sebe i da bi nam to došlo. A ono ostalo je poklonjeno. I ako vi samo čekate da vam se pokloni, a ništa za uzvrat ne dajete, ne žrtvujete sebe u tom smislu, onda taj krug se ne ispunjava, ne događa se ono kako treba, energija ne vibrira i onda se pojavljuju nedostaci, pojavljuju se problemi.
Jako je važno da damo novcu pravu energiju, da cirkuliše onako u tom krugu kako treba da bi nam to i došlo. Onda je novac tu. I zaista uvek ja sam probala i funkcioniše na takav način i dolazi i imamo ga. Nema nedostatka, nema prekid kruga, nema rupe u tom krugu, razumete?